Na godišnjem zasedanju Skupštine Gradske organizacije rezervnih vojnih starešina usvojeno je da u septembru u Kruševcu bude organizovana centralna proslava 100-godišnjice postojanja i rada Saveza organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije. Predsjednik Gradske organizacije Marko Jeremić napominje da će u Kruševac na centralnu svečanost doći predstavnici rezervnih vojnih starešina iz 110 organizacija, koliko broji Savez. Glavni deo današnje skupštine se odnosilo na pripremu za 100-godišnjicu proslave rezervnih vojnih starešina Saveza, koja će da bude centralna ovde u Kruševcu, jer smo dobili saglasnost Upravnog odbora Saveza i Ministarstva odbrane da se to održi ovde i normalno nismo mogli to bez podrške gradske uprave, odnosno naše gradonačelnice koja nam je dala saglasnost. Održat će se u septembru mesecu, jer naša organizacija je formirana 15. septembra 1919. godine na godišnjicu proboja Solunskog fronta, da se taj datum nikada ne zaboravi i ne zaborave oni izginuli borci. Pored ove, Gradska organizacija rezervnih vojnih starešina organizovaće i proslavu svog veka postojanja i rada. Mi smo dobili vizavi toga jer je proglašena kao jedna, da ne kažem najbolja, ali najbolja organizacija, taka je i odluka Upravnog odbora iz tih razloga da budemo nosioci centralne proslave Saveza. Ali mi uz to moramo da obeležimo i naši 100 godina naše organizacije rezervnih vojnih starešina, jer i naša organizacija slavi 100-godišnjicu, jer tada na formiranju 15. septembra 1919. godine, na formiranju udruženja ratnika, odnosno rezervnih vojnih starešina i ratnika, bila je delegacija grada Kruševca. Na godišnjoj skupštini Gradske organizacije rezervnih vojnih starešina analizirani su rezultati rada u prethodnoj i usvojen je program rada za tekuću godinu.